Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Slatki kutak i slanutak, dobrodošli u novi video recept. Ja večeras imam goste, a nemam nikakav kolač kući, tako da sam se odlučila danas da radim Juli pitu i usput da vama pokažem kako ja to pravim, zato što mi je izbor je takav, zato što Juli piti ne treba mnogo da ostoji u frižideru da bi je konzumirali kao pojedinim kolačima koje morate ostaviti preko noći da bi ih mogli rezati i konzumirati. Juli piti treba neka 2-3 maksimalno sata da je možete konzumirati. Što se tiče sastojaka, treba će nam 2 litreta tijesta, 5 jaja gdje ćemo razdvojiti bjelanjka i žumanjce, 150 g kristal šećera, pola praška za pecivo, 100 g mljevinih oraha i 100 g naribani crni čokoladi. Postupak je sljedeći. Prvo, lisnato tijesto ćemo da razvaljamo i obložimo na tepsiju, izbockamo viljuškom, zatim ćemo bjelanjke umutiti sa šećerom, posebno ćemo umutiti i žumanjke, dodat ćemo u žumanjke prašak za pecivo, orahe i čokoladu. Kad sve zajedno umutimo, postepeno dodajemo bjelanjke i sve skupa umiješamo špatulom, nanesemo na lisnato tijesto i pečemo na 180 stepeni 15 minuta. Naravno, vi biskvit možete da provjerite čačkalicom da li vam je pečen, to je sve ovisno od vaše rerne. Naravno, i drugi list lisnatog tijesta ćete isto tako razvaljati, izbockati viljuškom i okrenut ćete naravno tepsiju i na gornjem dijelu tepsije ćete da pečete nekih 10 minuta na 180 stepeni dok ne porumeni. Ali sve ćete vi to vidjeti u nastavku. Počnemo sa radom.
Sada prelazimo na izradu kreme. Za kremu će nam biti potrebno 800 ml mlijeka, 6 kašika glatkog brašna, 3 kašike gustina, 150 g kristal šećera i 2 vanilin šećera. Od 800 ml mlijeka odvojit ćemo neka 2 deca, u ta 2 deca pomiješat ćemo brašno i gustin, razmutiti, ostatak mlijeka staviti da zakuha sa šećerom i vanilin šećerom. Kada prokuha, dodajemo znači razmučeni gustin i brašno i napravimo kremu. Ostavimo kremu da se ohladi. Kada se krema ohladi, dodajemo joj 200 g maslaca ili margarina sobne temperature, premažemo preko biskvita i zatim dodajemo gornju koru, pospijemo šećerom u prahu i ostavimo na hlađenje. Krema je se ohladila, sada ću je malo još mikserom izmutiti, dodati 200 g maslaca ili margarina sobne temperature, nanijeti na biskvit, preko koru posuti šećerom u prahu i kolač je gotov. Kolač je gotov, ide na hlađenje 2 do 3 sata. Ja se nadam da vam se recept svidio, ako je stisnite like, pretplatite se. Pozdravljam vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!